Tubahaye ikaze mu mwese mudukurikirana hirya no hino mu mpande enye z'igihugu, mu ntara y'Uburengerazuba, mu ntara y'Amajyepfo, Uburasirazuba ndetse n'Amajyaruguru, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Mwe mwese mwakoze subscribe turabashimiye, nyabuna nawe utarayikanda bikore hakiri kare kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho uko bikwiye. Iyi ni ABC TV show, aho tubagezaho amakuru y'imikino agenda caracara hirya no hino. Denis Obedi arifuzwa muri Tanzania na Arabia Saudite. Munya-Uganda Denis Obedi ufite amasezerano y'amezi 6 ni umwe mu bavugwa ko bashobora gusohoka muri APR FC muri iyi mpeshyi nyuma yuko atanze umusaruro ufatika mu myaka y'imikino wa 2025-2026. Uyu mukinnyi usatira izamu cyangwa akanyura ku ruhande rw'ibumoso yatsinze ibitego 3 mu mikino 10 ya shampiyona yakinnye, aho akenshi yasimburaga kuko iminota yose yahawe ari 701. Umunyamakuru wo muri Tanzania Karim Tambuka yatangaje ko hari amakipe yo muri Tanzania na Arabia Saudite yifuza uyu mukinnyi wigeze gutsinda ibitego cyahataniye igihembo cya Puskas ku isi. Kugeza ubu uretse gutangaza ko yatandukanye na Mamadou Sy, Lamine Ba na Ali Suwane, APR ntiratangira kugaragaza ku isoko y'abakinnyi muri iyi mpeshyi. Gusa bivugwamo umuzamu mushya Ali Suwane muri Mozambique no kuba izasubiza mu rugo bamwe mu bakinnyi bayo bakiri bato barimo Uwineza Irene wa Kiyovu Sport. Mu yandi makuru avugwa hirya no hino, Ndikumana Fabio wanyuze muri APR ubungubu akaba ariyo umukinnyi wa Marine, ubungubu yamaze gusinya muri Rayon Sport kontra y'imyaka 2. Abareyo ino transferi muyakiriye gute? Rayon Sport yasinyishije myugariro Abedi Mutombona Wakonda wakiniraga Amagaju, ikipe ya Murera iri mu kazi kose cyane. Amwe mu makipe y'ibihugu byo muri Afurika akomeje kugaragaza ko atari agafu k'imvugwa rumwe mu mikino ya gishuti ayanganisha n'ibindi bihugu byo ku yindi migabane itegura igikombe cy'isi. Cape Verde yatsinze Bermude ibitego 3 ku busa. Jamaica inganya na South Africa 1-1. Argentina itsinda Honduras ibitego 2 ku busa. Brazil itsinda Egypt igitego 2-1. Amakuru agenda avugwa hirya no hino munsi ya sport. Izatanye mu gikombe cy'isi. Umuvugabutumwa Sandrine Kasongo yavuze ko yabonye yerekwa ko DR Congo izatwara igikombe cy'isi inshuro 2 zitandukanye. Nshuti bakunzi, mukomeje kugenda mudukurikira hirya no hino, dukomeza kugenda tubabwira zimwe muri transfer zikomeye cyane mu isi ya sport. Hano dufite breaking news, ngaba abakinnyi bose basoje amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport ariko batari bongerwa andi masezerano. Abo basoje amasezerano ni Abedi Bigirimana, Basane Kwangala Azize, Bienvenu Joachim Vinyinu, Diane Yusa, Ishimwe Ganijuru Eli, Bayisenge Emery, Nshimiyimana Emmanuel bakunda kwita Kabange, Nshimiyimana Fabrice, Ishimwe Fisto, Ishimwe Patrick, Felinganye, Kwizera Olivier, Ndayishimiye Richard, Yannick Bangala Kitombo
na Mugisha Dide wari intizanyo ya Polisi FC. Nshuti zacu, iyo ni breaking news kugenda ishwanyaguza ibintu. Wowe aho waba uherereye hose kanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana. Indi breaking news kandi kabiri sad news. Christian Eriksen waguye mu kibuga umukino wa gishuti wahuzaga Denmark na Ukraine. Abaganga n'abakozi bo kwita ku buzima bwa Christian bagiye mu kibuga mu gihe gitunguranye cyane bihuta kugira ngo bite ku buzima bwe. Ibi bije nyuma y'uko nanone mu 2020 uno musore ntabwo yigeze bimuhira nyuma yo kugwa mu kibuga afashwe n'indwara y'umutima. Mwe mwese mwari mudukurikiye aho muherereye hirya no hino.